Oras, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mala suhurta, bui use isi sehanami nasyam, marhitirigapan siganu pari bani panurang sogoton, paima ijalo hita hatani nebata, pasada hita hurta, martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon hur nami hubamu Bapa bani pangidopimu huban nami bani panorang sogoton, boy hanami puho ibagas nahoras, ganupan in pitahalani panramotion apa panjagaanmu ban nami sa ganjang borunginon. Bani panorang sogoton, ibagas nasiol ipukah kanami, orja nami si ganu pari. Parlu betak-tak kon hampasu-pasumu. Marhiti hatamu nama passing in. Asigok ibagas malas nyura nami tongtong. Mandalani guluh nami sa ganjang niarion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami on. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata sadarion hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Aima tersurat bani buku Sada Korin bindu 12 ayat 7 nama katahon sonon. Halaniai hupabutukon mabani nasyam. Sengadong halak na marsahap marhite tunduni ni bata makatahon hona papa ma Jesus anjasing adong na boy makatahon Jesus ay matuhan anggolang marhite tonduy na pasing ibagas kuria ibagas perguluhan ta sigano pari bani yanan parhorjaan ta maningondo hape ni ipataridah kon jana iahap kon hita namar horja do tondo ni nebata ibagas hadirionta. Artini ay marhitihon ni horja nito ni napasing boy ididah kita naha perguluhan ni halak na ibubay ibagas hata ni nebata naha nalang ibagas pambubay ni tondo ni nebata. Aima na maningon pataridah konon ta ibagas parguluhan ta sigano pari. Napaduahon bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas parguluhan ta sigaro pari maningon do isadari hita. Bahasa agi pesada tondoy. Tapi marbage-bage do si bere-bere ni tondoy. Artinya ay lamdos si bere-bere ni tondoy na baku sonay age hubani nasyam age itongah-tongah ta haganupan. Tapi tujuan ni haganupan si bere-bere ni tondoy ni nebata aima asilambin marbagkal hita. Ibagas hidup ni hur ni nebata asilambin marbagkal hita. Ibagas sapor sayaon asilambin ipake hita mahumani si bere-bere ni tondoy ai laho patorsahon kuryani. Ay maasi bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Porin adong pe parleganon itongah-tongan ni kurya-kurin bani panorang ijia. Apostel Paulus pasingatkon na perlu besahali nini nokkanayay. Halanay hupabotokon mabani nasyam. Sengadong halak na marsahap marhite tondo ni nebata makatakon hona papa ma Jesus. Artini ay ibagas horja ni tondo na pasing lang ongga Tuhan Yesus marlawanan pakon diri ni sandiri. Artini ay ijin hita porsaya hubani Tuhan Yesus lang ongga marlawanan horja ni Tuhan Yesus ibagas dirita. Lang adong hata na luar humbata makatahon hona papa ma Jesus. Na pasti hata ay sedo hata na roh humbani tondoy na pasing. Natutusunay maibagas parguluhan ta sigano pari. Sanggah igoki tondoy na pasing parguluhan ta. Sangga igoki tondoy na pasing hauhuronta. Lang ongga horjata marlawanan atape martolak belakang pakon harosu apa horjani Tuhan Jesus. Ay maasi bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ang gubani panorang sogoton. Hita makorja, hita
puho hita mamukah parguluhanta ibagas tonggo doma pasti ai marharohan humbani Tuhan Yesus. Ase maningon do talar ibagas parguluhanta sigano pari buah-buah ni horja ni tondui ai na parohkon hadiaron itongah-tongah ni partupuanta. Halanyaha sahalinari bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang ongga marlawanan horja ni tondui na pasing pakon horja ni halak na porsaya ibagas parguluhan ni sigano pari. Berarti anggo mama seda hasadaon ni halak na porsaya horja ai sedo horja na marharohan humbani Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya anggo horja itongah-tongah ni kuria makorhon hadiaron hubani tupuan bahkan horja ai patubuhkon malas niur itongah-tongah ni tupuan ni halak na porsaya jana marhitekon ni tupuan ai lambin marbagal ma goran ni Tuhan Yesus na mararti doai horja ni Tuhan Yesus marhiteton na pasing doai itongah-tongah ni kuriain ase kuriain pe lambin marbagal bahkan pataridakon hamu bahon ni uhur ibagas parguluhan ni ataboy sobuton sengadong sadahalak pe nalang igo kito dunia bata mangguluh ibagas hamu bahon ni uhur horja ni tondo na pasing doai ay maasi anggo ijalo hita do tondo na pasing ibagas parguluhanta isa dari hita do bahasa nagukdosa do hita ay maasi marhitihon ni ay gabi tubuh ma ibagas uhurta mansopot kon dosata mangindo pangurupion hubani tondo na pasing asi ipargugoy hita laho mansopot kon dosata ay asi hataridahan ni horja ni tondo na pasing ibagas parguluhan taon marhitikon ni pertobatan hamubahon ni uhur ibagas harosuh ni naibata jana marhitikon ni ay labintalar mahomani marbagal hapor sayonta totu bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang pala daw ibagas parguluhan ta sigano paripe lang adong nabuy irujahon hita haganupan maningon do adong na mangurupi hita tarlubih mause ibagas hapor sayonta aseboy sa sadahalak makaporsayai Tuhan Yesus maningon do guluh ni parlobe soluk igoki tondui na pasing ase horja ni tondui na pasing do mambahen hita boy mananda jana porsaya hubani Tuhan Yesus jana langpitah porsaya tumang tapi laho membalosi aha nagabe harosuh ni Tuhan Yesus si horja hononta ibagas parguluhanta sigano ari ay maase anggo boy pehita mangidangi itongah-tongah ni kuria anggo boy pehita tardilo mangidangi itongah-tongah atape ibagas garejani ay pe bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus horja ni tondui na pasing do ay ibagas dirita maningon do pataridah kononta marhitehon ni haringgasonta marhitehon ni hapokkutonta totu lang maningon parlobe ipay mahita gabi pandita hita gabi panginjil hita gabi situa hita gabi syamas hita gabi parhorja kuria hita ase maningon pokut kita mangidangi itongah-tongah ni kuriain halanyaha marbagi-bagi do si bere-bere nito ni napasing halani ay maningon do pataridah kunonta hapok kutonta lahu mangidangi itongah-tongah ni kuriain marhitehon ni si bere-bere ni tondui na dong bata anggo sebagai paguri kuria mahita mangidangi mahita marhitehon ni si bere-bere ni tondui sebagai anggota ni kuria anggo parhorja ni kuria mahita mangidangi mahita sebagai si partohonan nadop manjalo si bere-bere ni tondui na humbay ne bata
na ija haganupan halak na porsaya hita nadup irahut ibagas idop ni hurnine bata mamakehon si bere-bere ni tondoy na pasing ay laho pataridahkon bahasa Tuhan Yesus ay ma Tuhan si hopkop jana si paluah kita. Hunjay malambin manggargar, horja na madiar, hunjay malambin manggargar, pangidang yonta, hunjay malambin manggargar, hata ni bata, ibagas rumah tanggata, ibagas parhorjaanta, ibagas sa ganupan, pargulmitan ni guluta, ijape hita marianan. Amen. Martonggo mahita. Malas tumang uhur nami Tuhan manjalokon hatamu. Halanyai marhiti tundu mo na mapasingin. Ajari hammahan namin. Lahu membakuhon hatamu. Ase totap hanami. Ibagas pambubay ni tundu mo na mapasingin. Ase boy marulih ka nami tongtong ibagas hatamu. Janah marsangap ham. Marhitihon ni pamangan, pikiran, sonay agi hauhuron nami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Jaloham manami rapakon tonggo namion. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persauran ni tundoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo ba't taganupan bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mahita, marasoman, guguh apa hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Salam.